Imun itu ton ben bumbun ndak selamat. Mbian kan kadang anan mondok lagi. Mbian mau ngojak sini kan. Barangnya dana berangkat depan lah. Eki, yuk salaman. Patakku nih kan ini. Takku. Cong, banter teti orang muljayana, banter teti orang bejrah, banter sehat dah. Dan jangan ngomor pernah oleh ilmu manfaat barokah ya nak ya bu anak kasah selamat tembus mondok ikirim ben bian hari Jumat salaman kembian tekuk je nak bentar teti orang muljah bentar teti orang manfaat kan di psikologi kan ada ini kalau tangan ibu tangan ayah sering ngosak kecetakan kan itu ada pengaruh kan jadi sini iya kan ada kan nih coba nih kuning YouTube bro jadi nih kutang YouTube menolong. Bodoh saya suruh ngojak sini ke jangan. Orang jangan montro anu suruh anu sot kesot dari kan sini kan lagi. Eki tadi membian sini kan. Dan beliau jauh nih mau membian mau nanti masalah benih kosot cetak. Kah. Iya pak pelengan jadi. Kuat. Coba. Ina bentar teti orang muljayana ya. Bentar teti orang manfaat. Ini kan aku ibu gula. Gula mau dari Madura ke Jember ya bentar teti reng muljaya makanya tuh ware lain di anak aku bisa dikak gula bu teti reng muljaya ya teti reng selamat sudah selesai berangkat sih dikak giat aku ya bentar teti reng begitu mbian nih kan tuh monroa saya songkor aneh abid cuman dia abid apa karena beliau dan saya yang berpeci-peci ini sumbangannya hanya satu. Mari nyombang elang. Cocok. Cocok. Mun sambian disumbang dititipi jadi tukang parkir harus menjaga dan juga apa? Fisik menjadi korban. Yang asal sehat, tidak sehat. Yang asal tidak muntah. Yang asal kemauannya tidak aneh-aneh, ketika hamil aneh. Kok saya kepingin pentol Probolinggo, araja irian yo sobed. Ngidam role. Jangan pentol araja melian nih. Ya tapi itu bawaan bayi loh. Tidak bisa. Iki. Gula mun tak kali pernah ngarabi ini gula teron nasi guring ambulu. Ambulu. Ngana pernah kita ngandung aras sain nasi guring ni ambulu deh ya. Gula mantu makan ni kan tero pentol ibengkalan gula pamakas. Tapi ya tetap harus dibelikan. Jangan jahil jangan. Jadi waktu roh mangken mian mon podam pojail pakai ker kada, aro tak langkau nyon sepora, lambak bun gandung tak hajar dara. Ya jadi kan jahilan jadi. Siapa mbun? Terus apa bila cuman bu? Sesosah tak kok apa ngeteron, apa boy si gandung, kok macet ro teron, apa? Terus apa jeru? Selake pangoca, jahil. Ini guna jahil makai rontoban kin le jaki. Udah ada motos pak. Yang ngidam itu yang wajar mungkin makanan terus makanan dimakan wajar kan wajar mulai wajar terus emas rumah kok terus mulia emas gulung sana aro benih bayin harus ngandung Allah coba meliaki persiap pakai kelahiran ya mau nanti meliaki melihat jendatin tak iya yuk ya apa jalan di Mas Durrahman leberat tapi 30 kilo pak pun orang nyari berat sih tak ada pasak onro pak ngocak wapah ucap emas tak ningang kui gini kayak jadi Mas Durrahman ini tak ningang kui anak nungang kui apa
Jak tak kira dadi mun dadak Mas Durrahman. Lalu kok mau lele yuk? Lagi langsung ke Python. Udah. 1 jam sudah yuk. Terima kasih ya. Ya semoga Anda hamil lagi. Wah ngidam pajero. Jangan lagi nak. Coil. Oh iya, ini sama seperti kemarin Lasisno tetap minta apa sumbangan. Monggo petugasnya mana? Sudah mau turun saya? Sebelum saya turun tak temu orang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada yang salah, maafkan. Yang benar silakan diamalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qina 'adzabak yauma tab'atsu 'ibadak. Allahumma arzuqnal jannata bighairi hisab. Allahumma taqabbal wa